M ako Mimi. Tak, a daj si nabok. Dobre. T ako Tomáš. Super, výborne. Ďalej. J ako jablčko. Tam je, áno. B ako banán. Výborne. C ako citrón. Citrón. Tam je citrón. To, čo si mi ukazovala, to bolo čo? O ako? Očko. Očko. A to posledné je čo? Autíčko.